Wadonja no weche mag ohala kapok wadhi dala ma Kisumu mondo wago mbaka gi jakom e duol makedo gi mibadhi. Jopur mag pamba e kaunti ma Busia ni kod mor bang' kambi loso lewni mar Rivertex singo mar nyiewo pamba kuomgi e nengo mar Sh72 kuom kilo ka kilo. Mano en lendo manogol e kinde romo mar keto kogno e winjruok e kind kambino kod riwruok mar AFA. Romo no bende ne oyiere gi jatendo kaunti kod jopur bende. Jopurgo onyiso mor margi e wi okang' ma kamano. It has a history. Ones can contain up to 8 roughly, let me say. Price yetu si tutanunua plates, najua si tunaenda kutumia kwa factory. Hatununui cotton seed. Seed cake itanunuliwa na Cooperative Bank yenye watapatia pesa mkulima 72 shillings per kilo. Na sisi tutanunua 275 shillings per kilo. Na tuko na roadmap ambayo tumetengeneza hivi karibuni ili kuwezesha hii nchi iweze kujikimu katika mahitaji ya pamba, haswa pamba ambayo inahitajika kwa viwanda vya nguo na pia mbegu ambayo inahitajika kutengeneza vyakula vya mifugo. Busia County tumeajiri extension officers zaidi ya 400, karibu 10 katika kila ward. Tunataka cooperatives na wakulima mshirikiane na hii watu ya agriculture na department ya agriculture tuweze kutoa pamba kwa wingi, na hiyo extension services ni kuwasaidia kuimprove production.